Preoblikovanje znači promjenu oblika niza. Oblik niza je broj elemenata u svakoj dimenziji. Preoblikovanjem možemo dodati ili ukloniti dimenzije ili promijeniti broj elemenata u svakoj dimenziji. Prvo ćemo importati NumPy, to radimo na ovaj način. Pišemo import NumPy as np. Zatim ćemo kreirati jedan D niz koji ćemo nazvati niz 1D i upisujemo np array te brojeve od 1 do 12. Ako želimo pretvoriti ovaj niz u 4 2D niza od kojih će svaki sadržavati po 3 broja, koristimo funkciju reshape. To radimo na sljedeći način. Upišemo ime novoga niza, recimo niz 2D, jednako ime starog niza, niz 1D, točka reshape, u zagrade upisujemo brojeve 4 i 3. Vidjet ćemo kako izgleda naš novi niz. 4 predstavlja broj 2D nizova, a 3 predstavlja koliko elemenata će sadržavati svaki od tih nizova. Malo više o funkciji reshape. Funkcija NumPy reshape izgleda u defaultu ovako. A predstavlja niz koji ćemo preoblikovati. New shape predstavlja novi oblik niza. U našem slučaju to je bio oblik 4x3. Važno je da novi oblik bude kompatibilan sa starim oblikom. Na primjer, ako se naš 1D niz sastoji od 12 elemenata, novi oblik ne može biti 3x3. Prikazat ćemo i pretvaranje 1D niza u 3D niz. Kao i u prošlom primjeru, prvo upišemo ime novog niza, na primjer niz 3D, jednako ime starog niza, niz 1D, točka reshape, u zagrade 2,3,2. Niz 3D izgleda ovako. Najudaljenija dimenzija će sadržavati po 2 niza, od kojih svaki sadrži 3 niza sa po 2 elementa. Za najbolje shvaćanje bilo bi dobro da sami izvježbate ovakve i slične zadatke. Hvala na gledanju i čao!